Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung nih bang, selamat bergabung bang. Yang belum follow di follow aja bang. Yang mau di spill nih bang. Ada apa enggak bang yang mau di spill bang? Yang 300 nih bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. Ya harga 300 bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. Ada apa enggak bang? Atau 200 nih bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Bang, ada yang kodamnya berapa? Ada yang kodamnya. Saya nggak pakai kodam tuh, bang. Nggak ada ilmu sini, bang. Ini dijual batu buat aksesoris dia, bang. Bukan buat kodam-kodam, bang. Nggak ada yang buat kaya nih, bang. Batu nggak ada, pakai batu ini kaya dia, bang. Nggak ada, bang. Ada nih, bang. Yang 200 satuan dia, bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih, bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih, bang. Yang mau dipilih nih, bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih, bang. Yang kodam mana aneh itu, bang. Yang 150 nih, bang. 150 satuan yang bahannya lumut ya, bang. 150 satuan yang bahannya lumut nih, bang. Yang mau dipilih, bang. 2000 simpan aja, bang ya. Kasih buat ini aja, bang. Parkir aja atau sedekah dia, bang. Devlo, nggak laku itu, bang. Kalau abang paham, kalau abang pakai pikiran nih, bang. Ini gosok aja dia, bang. Mungkin 2001, bang. Nah, kayak gitu aja, bang. Devlo. Mungkin abang anak-anak itu yang nggak paham, bang. Ya ada nih, bang. Yang 150 satuan dia, bang. 150 satuan nih, bang. Yang mau dipilih, bang. Di follow aja, bang. 300 nih, bang. 300 yang di mumbul dia, bang. Yang bahan lumut nih, bang. 300 yang dimensi mumbul dia, bang.
150 satuan nih bang, yang mau dipilih bang. 150 satuan yang bahannya lumut ya bang. Yang mau dipilih bang. Yang mumbul pekat, mumbul pekat bentar bang. Nah, yang kayak gini ada nih bang. Untuk yang mumbul pekat nggak saya bawa bang, ada bang. 2,5 juta dia bang, Barandi. Yang 2,5 juta ada bang. 2,5 juta bang. Itu yang mumbul pekat dia bang. Kalau sanggup pak langsung aja bang, dibawa aja bang, Barandi. Karena lupa saya bawa bang. Yang mau di spill nih bang, masih ada apa enggak bang? 150 nih bang, 150 yang bahannya lumut ya bang. 150 yang bahannya lumut nih bang. Alah, kamu mang. Lokasi lapak di Aceh Barat bang, Randi di Aceh Barat bang. 300 nih bang, 300 yang dim 24,5 nih bang. Harga 300 bang. 300 yang dimensi 24,5 nih bang. Ada apa enggak bang? 300 yang dim 24,5 nih bang. Ya bang, di Melabuh bang. Atau yang lain nih bang, ada lagi apa enggak bang? Yang lain nih bang, masih ada apa enggak bang? Yang 300 dia bang, 300 yang bahannya lumut nih bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. Randi kalau mau langsung aja bang, di bawah aja bang. Nanti saya kirim fotonya bang. Yang 300 nih bang, 300 yang bahannya lumut ya bang. Yang belum follow di follow aja bang. 300 nih bang, 300 yang bahannya lumut ya bang. Dua ratus satuan nih bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Ada apa enggak bang? 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Nanti yang mau dipilih bang. Atau 200 nih bang, 200 yang bahannya biu dia bang. 200 yang bahannya biu nih bang. Yang dim 25 nih bang, ini untuk dim gede dah bang. Yang dimensi 25 nih bang. 200 yang dim 25 nih bang.
Ada lagi nih bang, yang lain tuh bang. 100 satuan dia bang, ini tuh harga paling murah nih bang. 100 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. 100 satuan yang bahannya lumut nih bang. Ada apa enggak bang yang mau dipilih bang? 100 satuan nih bang. Pipong. Yang mau di spill nih bang, ada lagi bang enggak bang? Ada lagi bang enggak bang? Yang mau di spill nih bang. 150 satuan dia bang, yang mau dipilih bang. 150 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. 150 satuan yang bahannya lumut nih. Lost Tune borongan bang. Langsung di live bang. Yang borongan nih bang, untuk Lost Tune ya bang. Ah ini bang, borongan untuk Lost Tune nih bang. Ini biu ada, yang lumut ada dia bang. Borongan nih bang, 600 untuk 10 piece dia bang. 600 dapatnya 10 piece nih bang. Ini yang biu ada, yang lumut ada bang. 10 piece nih bang, borongan ya bang. 600 bang. 600 untuk harga 10 piece nih bang. Mbak Herna, mau nih bang, Mbak Herna. Borongan tuh 10 piece nih bang. 600 dia bang. Yang 300 nih bang. 300 yang dim 24 ya bang. Ini untuk dimensi 24 nih bang. 300 yang dim 24 nih bang. 24,5 dia bang. Yang dim gede nih bang. 300 dapatnya dim gede dia bang. Yang belum follow bang, di follow aja bang. Yang lain nih bang, ada lagi bang nggak bang? Waalaikumsalam bang. Mas Rudin.
Ada lagi nih bang, yang lain tuh bang. Yang 300 nih bang. 300 yang bahannya lumut ya bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. Atau yang lebih murah nih bang, 200 satuan ya bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau di spill nih bang, masih ada apa enggak bang? Ada lagi bang enggak bang? Satuan nih bang yang mau dipilih bang. 150 satuan yang bahannya lumut nih bang. Untuk yang mau dipilih bang. 150 satuan yang bahannya lumut nih bang. Ada apa enggak bang yang mau dipilih bang? Teratai 50 satuan ya bang. Ada apa enggak nih bang? Atau yang bahan bagus dia bang. 1.200.000 satuan nih bang. 1.200.000 satuan nih bang. Yang mau dipilih bang. 1.200.000 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Ada apa enggak bang? 1.200.000 satuan nih bang. Yang dim 25,5 nih bang. Ini untuk dim semi jumbo dia bang. Ya harga 800 nih bang. 800 yang dim semi jumbo nih bang. Dimensi 25,5 dia bang. 800 nih bang. 800 yang dim semi jumbo nih bang. Ada apa enggak bang? Ya harga 800 bang. 800 yang dim semi jumbo nih bang. Yang lain nih bang, ada lagi bang enggak bang? Masih ada apa enggak bang? Yang mau di spill nih bang. Yang super tuh kayak mana? Yang super Bang Andri ini bang. 1.200.000 nih bang, Bang Andri. 1.200.000 dia bang. Oh nih bang, Bang Andri. Lihatnya gimana? Lihatnya harga bang.
Berarti kalau udah harga tinggi berarti udah super dia bang. Itu aja bang. Kalau saya jelaskan panjang dia bang. Abang lihat harga aja bang. Kalau udah harga tinggi berarti udah super dia bang. Nanti kalau kita jelaskan dari awal panjang dia bang. Yang 200 nih bang, 200 satuan ya bang. Atau lihat-lihat beda aja boleh juga bang. 200 satuan nih bang, yang mau dipilih bang. 200 satuan nih bang. Lihat yang merah bentar bang. Yang merah nih bang. 200 satuan ya bang, untuk yang merah nih bang. Mas Rudin, 200 satuan nih bang. Ada nih bang, Mas Rudin 200 satuan nih bang. Mas Rudin yang mau dipilih bang, ada apa enggak bang? Yang belum follow di follow aja bang. 10 bos, 10 yang mana bang? Aska, 10 yang mana bang? 10 yang kelima atau 10 yang pertama bang? Ini yang pertama, ini yang kelima dia bang, yang mana bang? Aska, untuk yang 10 yang ke berapa bang? 10 yang kelima nih bang. 1.200.000 nih bang. 1.200.000 dia bang. Yang mahal nih bang. Ya harga 1.200.000 nih bang. Aska mau nih bang. Mau apa enggak nih bang? 1.200.000 nih bang. Keren nih bang. Lah perak itu bang. Itu buat ring aja. Jadi contoh ring aja monel dia bang. Kayak kita pakai perak bang. Harga udah harga mahal, udah murah kali, ya murah kali ini bang. 100 satuan ya bang. Yang paling murah ini bang, ada bang, yang paling murah ada bang. Tadi abang minta paling mahal, ini paling murah bang. 100 satuan nih bang, yang mau dipilih bang. 100 satuan yang bahannya lumut nih bang. 100 satuan yang bahannya lumut ya bang. Yang mau dipilih nih bang. Aska yang mau dipilih bang, ada apa enggak bang? Bang Surya yang 300 bagus nih bang, 300 dia bang. Bang Surya, ya harga 300 nih bang.
Harga 100 ada ring 10 ya bang. Ya, ring 10 untuk harga 100. Yang apa bang? Yang itu tadi bentar bang. Bentar bang ya, kita cek yang ring 10. Ring 10 ada apa enggak nih bang? 9 ada bang. Untuk 10 belum nampak nih bang. Yang 9 nih ada bang. Abang mau ring 10 bang? 12 ada bang. Nggak ada yang ring 10 bang. 9 ada bang. Untuk ring 9 ada bang. Ya harga itu bang. Untuk harga 100 nggak ada yang ring 10 bang. 9 banyak nih bang. Ring ukuran berapa tadi? Ring ukuran berapa yang tadi? Bawah yang di atas. Yang mana bang? Yang paling besar dunia nih Aska pening atau gimana dia bang? Minum obat lo bang? Atau udah buka nih bang? Yang 300, yang ring ukuran berapa yang tadi untuk ring 10 nih bang? Ini untuk ringnya 10 dia bang. Aska 9 apa tuh bang? Ini dari komen aja Aska agak jelas lagi nih bang. Yang paling besar dunia, maksudnya paling besar dunia gimana bang? 9 cantik juga ya bang, cantik juga bang. Mau nih bang, Bang Surya, yang ring 10 nih bang. Yang ring 8, ya ring 8 nih bang, untuk ring 8 ya bang. Ah nih bang. Yang ring 8 nih bang, Bang Surya. Ini untuk ringnya 8 ya bang. Ya harga sama bang. 300 yang ring 8 nih bang, mau dipilih bang. 300 yang ringnya 8 nih bang. Ada apa enggak nih bang? Bang Surya. 300 yang ring 8 dia bang. Ada nih bang, Bang Surya yang mau dipilih bang. Yang ditelunjuk dapat 200. Oke bang, bungkus nih bang. Screenshot aja bang. 1, 2, 3. Udah nih bang. Bang Surya kalau udah langsung aja bang. Di bawah aja bang. Ini bawahnya bang. Langsung di bawah aja bang. Bang Surya. Ring 1 kayak mana tuh bang? Ring 1 itu kayak mana bang? Mungkin abang lebih paham bang. Saya aja udah lama main batu nggak tahu ring 1 itu kayak mana bang. Yang lain nih bang, ada lagi bang nggak bang? Bang Surya udah nih bang, ini bawahnya bang. Rp151 yang bahannya lumut nih bang. Belum screenshot bentar bang. Ada coba jelaskan bang, gimana bang? Ini Aska nampaknya anak-anak nih bang. Aku banyak kali dunia. Anda salah tempat bang, Aska salah tempat bang. Bukan di sini tempat bercanda bang. Yang mau di spill nih bang, ada lagi bang nggak bang? Ada lagi bang nggak bang?
151-an nih bang, mau dipilih bang. 151-an nih bang, yang lumut ya bang. 151-an yang bahannya lumut nih bang, yang mau dipilih bang. Yang besar jari bang, maksudnya yang besar jari yang ring 10 yang 150 bang. Iya bang, untuk Bang Rudin 150 yang ring 10 nggak ada bang. Ring 10 yang ada 300 nih bang. 300 yang ada bang. Itu untuk ring gede dia bang. 150 kebanyakan aja ring 9 nih bang. 10 emang nggak ada bang, payah dia bang. Karena kebanyakan ring 89 dia bang. 89 itu ring paling banyak bang. Yang mode steel nih bang, ada lagi bang nggak bang? Ada lagi bang nggak bang yang mode steel bang? Ada lagi nih bang. Yang besar boleh itu bang, untuk ring 10 ada bang. Mas Rudin. Yang harga di bawah itu nggak ada bang. 150 nih bang, 150 satuan ya bang. Yang mau dipilih nih bang. 150 satuan ya bang, yang bahan lumut nih bang. 150 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Ada bang nggak bang? Bang Surya langsung di bawah aja bang. 150 satuan yang bahannya lumut nih bang. Atau yang bahannya bio nih bang. Ini untuk lost stone ya bang. Lost stone yang bahannya bio nih bang. Ini borongan nih bang. 200 borongan nih bang. Yang bahan bio dia bang. 200 untuk harga borongan nih bang. Untuk 4 piece dia bang. 200 dapatnya 4 piece nih bang. Yang bahan bio bang. 200 4 piece nih bang. Ada apa enggak bang? Borongan nih bang. 200 borongan dia bang. Atau yang 100 satuan ya bang. 100 satuan yang bahannya lumut nih bang. 100 satuan yang bahannya lumut ya bang. Yang mau dipilih nih bang. 100 satuan tuh bahannya lumut ya bang. Ada apa enggak nih bang? Aska itu nggak usah ada open bang. Biasa itu bang. Kurang pas bang. 100 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Atau yang dimnya dim 24,5 dia. Dim 24,5 nih bang. Ini tuh dim gede dia bang. 300 nih bang. 300 yang dim gede nih bang. 24,5 nih bang. Ya harga 300 bang. 300 yang dim 24,5 nih bang. Bang Surya gimana nih bang? Jadi apa enggak bang? Bang Surya jadi apa enggak bang? Ya harga 300 nih bang. 300 yang bahannya lumut ya bang.
300 yang bahannya lumut nih bang. Atau yang bahannya bio nih bang. Ini tuh dim 25 nih bang. Yang dimensi 25 dia bang. 200 yang bahannya bio nih bang. 200 yang bahannya bio nih bang. Yang dim 25 dia bang. Dua ratus satuan nih bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. 200 satuan yang bahannya lumut ya bang. Ada nih bang, mau dipilih bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Atau yang mau di spill nih bang, masih ada apa enggak bang? Yang mau di spill bang, ada lagi apa enggak bang? $300 nih bang. 300 yang bahannya lumut ya bang. Ya harga 300 nih bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. Atau yang dim semi jumbo nih bang. Ini tuh dim 25,5 dia bang. Dimensi 25,5 nih bang. Hijau di atas yang mana bang? Coba bang nomor bang. Palu gada nomor bang. Sebutkan nomor bang. Biar kita spill bang. Yang mana bang? Palu gada. Sebutkan nomor bang. Palu gada. Spill hijau di atas om. Yang hijau di atas mana bang? Coba nomornya bang. Yang dim semi jumbo nih bang. Ini tuh dim 25,5 dia bang. Ya harga 800 nih bang. 800 yang dim 25,5 nih bang. Di atas nomor 4. Di atas nomor 4. Yang mana nomor 4 bang? Yang di atas nomor 4 ini bang. Ini tuh harga 100 dia bang. Yang harga 100 nih bang. Palu gada. Oh nih bang, palu gada. 100 yang bahannya lumut itu bang. Nah mau bekat. Ini yang 100 juga dia bang. $150 nih bang. 150 satuan ya bang. Yang mau dipilih bang. 150 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang belum follow bang, di follow aja bang. 150 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Ada apa enggak bang? 150 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang.
Yang merah di bawah nomor 9 ring berapa? Yang di bawah nomor 9 yang ini, Bang. Bang John. Ini untuk ring 8 ya, Bang. Bang John, yang ring 8 nih, Bang. Monel Dove ya, Bang. Untuk ringnya Monel Dove nih, Bang. Alpaca Dove nih, Bang. Yang ring 8 nih, Bang. Ini kalau kita pakai ya, Bang. Oh nih, Bang. Bang John. Yang D mumpul nih, Bang. 500 yang bahannya lumut ya, Bang. 500 yang bahannya lumut nih, Bang. Ring 9 ada juga, Bang. Coba bukan itu dia, Bang. Lain lagi nih, Bang. Abang mau ring 9 ada juga, Bang. Mau, Bang? Untuk ring 9. Nah, ring 9 lain lagi nih, Bang. Nah, ini boleh nih, Bang. Untuk ring 9 ya, Bang. Bang John. Itu yang ring 9 itu, Bang. Yang lost tuh nih, Bang. Ini tuh bahannya biu dia, Bang. Borongan nih, Bang. Tuh 4 piece dia, Bang. Borongan yang bahannya biu nih, Bang. Ada nih, Bang. 200 dia, Bang. 200 harga borongan nih, Bang. 200 untuk 4 piece dia, Bang. 200 dapatnya 4 piece nih, Bang. Yang bahan biu, Bang. Bang Surya masih ada apa enggak, Bang? Surya apa tadi, Bang? Surya Subarja masih ada apa enggak, Bang? 200 nih, Bang. 200 borongan ya, Bang. 100 satuan nih, Bang. 100 satuan yang bahannya lumut ya, Bang. Yang mau dipilih, Bang. 100 satuan yang bahannya lumut nih, Bang. Untuk yang mau dipilih, Bang. Ada apa enggak, Bang? 100 satuan yang bahannya lumut nih, Bang. 150 nih, Bang. 150 satuan ya, Bang. Yang mau dipilih, Bang. 150 satuan nih, Bang. Yang belum follow, Bang, di-follow aja, Bang. 150 satuan yang bahannya lumut nih, Bang. Untuk yang mau dipilih, Bang. Atau yang harga 300 nih, Bang. 300 yang bahannya lumut nih, Bang. Harga 300, Bang. 300 yang bahannya lumut nih, Bang. Atau 200 nih, Bang. 200 yang bahannya biu nih, Bang. 200 yang bahannya biu nih, Bang. Yang bahan biosolar, Bang. 200 yang bahannya biosolar, Bang. Yang mau di-spill nih, Bang. Ada lagi apa enggak, Bang? Masih ada apa enggak, Bang? Yang lain nih, Bang. Mana, Bang?
200 satuan dia bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Untuk yang mau dipilih bang. Ada bang nggak bang? 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Dim semi jumbo nih bang. Yang dim 25,5 dia bang. Yang harga 800 nih bang. 800 yang dim 25,5 nih bang. 800 yang bahannya lumut dia bang. Dimensi 25,5 nih bang. Yang bagus nih bang, 1.200.000 satuan dia bang. Yang mau dipilih nih bang. 1.200.000 satuan nih bang. Yang bahan lumut dia bang. 1.200.000 satuan yang mau dipilih nih bang. Ada apa enggak bang? Yang mau dipilih bang. Yang lain nih bang, ada lagi bang enggak bang? Masih ada bang enggak bang? Yang mau di-spill nih bang, mana bang? Yang mau di-spill nih bang, ada lagi bang enggak bang? Rp200 yang bahannya biu nih bang. Ini untuk dim 25 dia bang. Semi jumbo nih bang. 200 yang bahannya biu nih bang. Yang suka dim gede dia bang. Untuk dim semi jumbo nih bang. Yang dim 25 bang. Ada bang nggak nih bang? Dimensi 25 nih bang. Biosola nih bang. Bang Munadi yang bahan biosola nih bang. 200 yang bahannya bio nih bang. Mau nih bang. 200 bang. Bang Munadi 200 nih bang. 200 yang bahannya bio nih bang. Mau nih bang, Bang Munadi. 200 yang bahannya bio dia bang. Untuk dim semi jumbo nih bang. Atau borongan dia bang, yang lost tune nih bang. Untuk 4 piece dia bang, borongan nih bang. 200 dia bang. 200 borongan nih bang. 200 yang bahannya bio dia bang. 200 yang bahannya bio nih bang. Dapatnya 4 piece dia bang. Ada itu bang. 100 satuan yang bahannya lumut nih bang. 100 satuan yang bahannya lumut ya bang. Yang mau dipilih nih bang. 100 satuan ya bang. 100 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang.
Atau yang bahannya bio nih bang, 151-an ya bang. 151-an yang bahannya bio nih bang. Yang mau dipilih bang. 151-an yang bahannya bio nih bang. Ada apa enggak bang yang mau dipilih bang? Yang kopi adakah? Kopi nggak ada bang. Kopi itu bahan langka bang, harga pun langka dia bang. Yang mau di spill nih bang, masih ada apa enggak bang? Ada lagi apa enggak bang? Ada lagi apa enggak bang? Rp300 nih bang, 300 yang di mumbul dia bang, yang bahan lumut nih bang. 300 yang dimensi mumbul nih bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. Ya harga 300 bang. Atau mau dipilih nih bang. Ini untuk harga 301-an ya bang. 301-an nih bang, yang mau dipilih bang. 301-an yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. 301-an yang bahannya lumut ya bang. Ada apa enggak nih bang? Untuk yang mau dipilih nih bang. Rp151-an ya bang. Ya harga murah nih bang. Rp151-an yang bahannya lumut nih bang. Rp151-an yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Rp151-an ya bang, yang mau dipilih bang. Ada apa enggak bang? 151-an nih bang. Yang neon green ya bang. Ini tuh berubah polos nih bang, ada lumut ya bang. 200 yang bahannya neon green nih bang. 200 yang bahannya neon green nih bang. Spill nomor 7 yang bawah.
mumbul. 7 yang paling bawah. Yang mana Bang? Yang bawah mana Bang? Darussamin yang bawah mumbul, yang bawah mumbul, paling bawah ini Bang. Yang ini apa bukan nih Bang? Bang Darus. Ya ini apa bukan nih Bang? Rp1.500.000 nih Bang. Bang Darus. Ya harga Rp1.500.000 nih Bang. 1.500.000 yang bahannya lumut nih Bang. Mau nih Bang, Bang Darus. 1.500.000 yang bahannya lumut nih Bang. Oke Bang, nunggu THR. 300 nih Bang, 300 yang DIM 24,5 nih Bang. 300 yang dimensi 24,5 dia Bang. DIM gede nih Bang. DIM 24,5 nih Bang. Ya harga 300 Bang. Atau yang DIM semi jumbo nih Bang. Ini tuh DIM 25,5 nih Bang. Ya harga 800 Bang. 800 yang DIM semi jumbo nih Bang. 800 yang dimensi semi jumbo dia Bang. Rp300 nih Bang. 300 satuan ya Bang, yang mau dipilih Bang. 300 satuan yang bahannya lumut nih Bang. Yang mau dipilih Bang. 300 satuan yang bahannya lumut nih Bang. Ada apa enggak Bang? 300 satuan yang bahannya lumut ya Bang. Yang lain nih Bang, masih ada apa enggak Bang? Ada lagi apa enggak Bang? Ini ada yang mau pindah tadi Bang. Belum jadi nih Bang. 300 nih Bang, 300 yang bahannya lumut ya Bang. Ini udah minta pindah tapi orang nggak masuk Bang, kita taruh kembali nih Bang. Yang mau di-spill nih Bang, masih ada apa enggak Bang? Ada lagi apa enggak Bang? Yang paling murah dia Bang, 100 satuan yang bahannya lumut nih Bang. 100 satuan yang bahannya lumut ya Bang. Yang mau dipilih nih Bang. Yang harga 100 satuan ya Bang. Atau yang bahannya bio nih Bang. Ini untuk lost tune dia Bang, borongan nih Bang. Untuk 4 piece dia Bang, 200 borongan nih Bang. 200 borongan nih Bang untuk 4 piece Bang. Yang lost tune nih Bang, untuk bahan biosolar dia Bang. Yang lost tune yang bahannya biosolar Bang, borongan nih Bang. 200 4 piece nih Bang.
204 piece dia bang. Dua ratus yang dim 25 nih bang. Yang bahan biu dia bang. 200 yang dim 25 nih bang. Ini untuk dim semi jumbo dia bang. Ya harga 200 nih bang. 200 yang dim semi jumbo nih bang. Ada apa enggak bang? 200 yang dim semi jumbo nih bang. Yang lain nih bang, masih ada apa enggak bang? Ada lagi apa enggak bang? Yang belum follow bang, di follow aja bang. 200 satuan nih bang, 200 satuan yang bahannya lumut ya bang. Yang mau dipilih nih bang. 200 satuan yang bahannya lumut ya bang. Untuk yang mau dipilih bang. Ada apa enggak bang? 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Atau yang harga 300 dia bang. 300 yang di mumbul nih bang. Ini 300 untuk dimensi mumbul dia bang. Bahan lumut nih bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. 300 yang bahannya lumut ya bang. Atau yang harga 300 dia bang. Ini untuk harga sama nih bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. Yang mau di spill nih bang. Ada lagi apa enggak bang? Yang mau di spill nih bang. Ada lagi bang enggak bang? Seratus 150 nih bang. 150 satuan yang bahannya lumut ya bang. Yang mau dipilih nih bang. 150 satuan yang bahannya lumut ya bang. Yang mau dipilih nih bang. Ada apa enggak bang? 150 satuan yang bahannya lumut nih bang.
Yang 100 dia bang. 100 satuan yang bahannya lumut nih bang. 100 satuan yang bahannya lumut ya bang. Ya, harga paling murah nih bang. 100 satuan tuh bahannya lumut nih bang. Ada apa enggak bang yang mau dipilih bang? 1.200.000 satuan nih bang. 1.200.000 satuan ya bang. Yang mau dipilih nih bang. 1.200.000 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Ada bang enggak nih bang? Mau dipilih bang? Yang mau dipilih nih bang. Yang belum follow bang, di follow aja bang. 200 nih bang. 200 satuan ya bang. Ya harga 200 satuan nih bang. Ada apa enggak bang? 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. 200 satuan yang bahannya lumut ya bang. Ada apa enggak nih bang? 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang 300 nih bang. 300 yang di membul dia bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. Yang dim 24 nih bang. 24,5 dia bang. Yang bahan lumut nih bang. Dimensi 24,5 dia bang. Yang 300 nih bang. 300 yang bahannya lumut dia bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. Ya harga 300 nih bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. Rp200 satuan ya bang. Yang mau dipilih nih bang. Harga 200 satuan ya bang. 200 satuan nih bang. Boleh pilih yang mana aja dia bang. Yang mau dipilih bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Nanti yang mau dipilih bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Atau yang diem 25 nih bang. 25,5 dia bang.
Ya harga 800 nih bang. 800 yang dimensi 25,5 nih bang. Yang dim gede dia bang. Ini untuk dim semi jumbo nih bang. Yang dimensi semi jumbo dia bang. Yang lain nih bang, ada lagi bang nggak bang? Atau yang mau di spill nih bang, ada lagi bang nggak bang? Yang paling murah nih bang, 101-an dia bang. 101-an yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. 101-an yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih nih bang. Ada bang nggak bang? 101-an yang bahannya lumut nih bang. Atau yang 300 nih bang, 300 yang bahannya lumut ya bang. Ya harga 300 nih bang. Ada lagi bang nggak bang? Yang mau di spill nih bang, mana bang? Dua ratus yang bahannya bio nih bang. Yang 200 dia bang. 200 yang bahannya bio nih bang. Satuan ya bang, bahan lumut nih bang. 151-an yang bahannya lumut ya bang. Yang mau dipilih nih bang. 151-an ya bang, bahan lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Ada bang nggak nih bang? 151-an yang bahannya lumut nih bang.
Yang mode spill nih bang, masih ada apa enggak bang? Ada lagi apa enggak bang? Yang belum follow di follow aja bang. Seratus satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang 100 satuan ya bang. 100 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Yang 200 ya bang. 200 satuan nih bang. 200 satuan yang bahannya lumut ya bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Ada apa enggak bang? 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Ada apa enggak bang? Yang dim gede nih bang. Ini dimensi 24 ya bang. 24,5 nih bang. 350 yang dimensi 24,5 nih bang. Yang belum follow bang, di follow aja bang. 350 yang dim 24,5 nih bang. Yang dim gede dia bang. Yang 150 dia bang. 150 satuan yang bahannya lumut nih bang. 150 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. 150 satuan yang bahannya lumut dia bang. Untuk yang mau dipilih bang. Ada apa enggak nih bang? 150 satuan dia bang. Yang mau dipilih bang. Atau yang lost tuh nih bang. Yang bahannya biu dia bang. Untuk lost tune nih bang. Lost tune yang bahannya biu nih bang. 200 dia bang. 200 yang bahannya biu nih bang. Borongan dia bang. 200 untuk harga borongan nih bang. Ada apa enggak nih bang? 200 untuk harga borongan nih bang.
Ada lagi bang nggak bang? Yang lain nih bang, ada lagi bang nggak bang? 300 nih bang. 300 yang bahannya lumut ya bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. Ya harga 300 bang. 300 yang bahannya lumut nih bang. Atau mau dipilih dia bang, 300 satuan nih bang. 300 satuan yang bahannya lumut nih bang. 300 satuan yang bahannya lumut ya bang. Yang mau dipilih nih bang. 300 satuan yang bahannya lumut nih bang. Ada nih bang, 300 satuan yang bahannya lumut ya bang. Yang mau dipilih nih bang. Nggak ada yang mau di spill nih bang, ada lagi bang nggak bang? Ada lagi bang nggak bang? Yang mau di spill nih bang, masih ada bang? Seratus satuan nih bang, mau dipilih bang. 100 satuan yang bahannya lumut ya bang, yang mau dipilih nih bang. 100 satuan yang bahannya lumut ya bang. Ada apa enggak nih bang? 100 satuan yang bahannya lumut ya bang, yang mau dipilih bang. Yang 200 dia bang, 200 yang bahannya bio nih bang. 200 yang bahannya bio nih bang. Ya harga 200 nih bang, 200 yang bahannya bio nih bang. Dua ratus satuan ya bang, 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. 200 satuan yang bahannya lumut ya bang. Yang mau dipilih nih bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Ada apa enggak bang yang mau dipilih bang?
200 satuan ya bang, yang mau dipilih nih bang. 150 satuan nih bang, 150 satuan ya bang, yang mau dipilih nih bang. 150 satuan yang bahannya lumut ya bang, untuk yang mau dipilih nih bang. 150 satuan yang bahannya lumut ya bang, yang mau dipilih nih bang. Ada apa enggak bang? 150 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau di spill nih bang, masih ada apa enggak bang? Ada lagi apa enggak bang? Kalau nggak ada untuk live-nya kita tutup bang. Ada lagi apa enggak bang? Kalau nggak ada untuk live-nya kita tutup bang. Di follow aja bang, pantau aja live berikutnya nih bang. Ya udah bergabung nih bang, makasih banyak bang. Assalamualaikum bang.